Muri iki kiganiro turimo guha umwanya abatwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo no kubaza ibibazo ku biganiro bibiri twabagejejeho ku matariki ya 2 n'iya 9 z'uku kwezi kwa 11. Ikiganiro cyavugaga ku mirwano ibera mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibutse ko twagerageje gushaka iyo mitwe ivugwa muri kino kiganiro ntibyadushobokera, twanashatse leta y'u Rwanda itubwira yuko ntacyo ibivuga. Reka dukomeze rero ku murongo wa telefoni, turi kumwe na Bukuru Ntwari, we ari Bukavu, Kivu y'Amajyepfo, arifuza kubaza ikibazo Nyamuhombeza. Ngaho Bukuru nawe mubaze. Fele, ese uwabanza agashima BBC gahuza miryango ku biganiro n'inkuru mwakoze kuva ku itariki 30 z'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka, zitabariza kandi zivuga akaga n'amakuba abantu ba ruguru, abanyamurenge n'andi moko barimo, ariko cyane cyane nyine abanyamurenge bari bamaze imyaka 2 n'amezi 8 bishwa bitavugwa. Watangira bashimira hari ikibazo cyaba kirimo? Oya, nta kibazo. Urakoze. Abashimiye rero cyane mwarakoze. Ubundi amakuba abanyamurenge bamaze mu bashowemo na Mayimayi na Red Tabara y'abahutu yaramaze imyaka 2 hariya n'ahantu enclave bitari bizwi, ariko kuva wa munsi muvuga ndanashimira Honorable Moise Nyarugabo kuri ya tariki ntabwo izibagirana, kubera ziburisi ikira iyamenya uko ibintu bimeze, uko abantu bapfa, n'ibiganiro zakurikiyeho ndetse n'andi maradiyo mpuzamahanga yarabikomeje. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, bantu bari ruguru mwese, njewe ibi byago episode abantu bari kuvuga ngo intambara imaze amezi 6. Intambara ntabwo imaze amezi 6, ntabwo imaze 8, ntabwo imaze umwaka umwe. Intambara imaze imyaka 2 n'amezi 8. Rero episode ya 4 cyangwa ya 3 y'itariki 26 z'ukwezi kwa 2, Mayimayi yica Kimararungu Irurenge byansanze mu Minembwe kugeza mu kwezi kwa 5. Simba naravuyeyo, ntaze pole nk'ubambanjirije ku moko yose, ariko cyane cyane ku banyamurenge turi kumwe, kandi Red Tabara izasubirayo twogoroke. Alors murakoze. Noneho reka baze Nyamuhombeza, nje mbanze mubwire ko yavuze ngo ntabwo yanga, ntabwo avuga ko abanyamurenge atari abanyekongo, ahubwo yavuze ko abanyamurenge ce n'est pas une tribu. Il a dénié, yarahakanye ko ntabo bantu babaho, ko ari connotation. Nyamuhombeza ibyo yabivuze. Nakohereje video Fele, yarifasha amakuru, arifata video, arivugisha, yifata amajwi, yohereza isi. Ndagira ngo ni mu nk'itangiriro z'ukwezi kwa 2. Ariko ibyo ntabwo yabivuze hano mu kiganiro cy'Imvoni Mvana. Ndiyo none ibyo yavuze aho ngaho rero nizo ngarukaho. Nyamuhombeza amaze iminsi avuga ko ari intambara z'amafuti. N'ubu nyine mu kanya yarabivuze, avuze ko ari intambara z'amafuti. Ndagira ngo karahera kuri AFDL akaza kuri RCD. Iyo umuntu avuga ngo ari intambara z'amafuti, ni ukuvuga ngo aba ari intambara z'uburyo cyangwa nziza zabayeho. Ndagira ngo Nyamuhombeza tubwire intambara nziza zabayeho. Nje intambara zose nzitambi ibi ubundi, kandi kuko imuvuga ko cyangwa abantu bavuga ko ngo amateka ntiyavugwa. Amateka y'intambara yo mu gihugu cyacu yavugwa. Reka mbaze Nyamuhombeza. Nyamuhombeza yavuga ngo AFDL, umuntu wasinye umukono kuri ashinga AFDL ni abantu bane, ni Laurent Désiré Kabila, ni Deogratias Bugera, Kisasu Ngandu na Anselme Masasu Nindaga, umushi w'Ubukavu. Nyamuhombeza nagira ngo nabo n'umushi wa hafi Ibombero. Ko Nyamuhombeza abanyamurenge bazanye intambara n'uzatazanye, ko ntarumva n'umunsi n'umwe uvuga Anselme Nindaga, ko ntarumva umunsi n'umwe uvuga Deogratias Bugera. Nyarugabo yaje muri iyi ntambara ya AFDL, njewe muri Vademeku muyanjeho nandika amanoti. Ndagira ngo intambara Nyarugabo ashobora gushika muri AFDL, intambara igeze Bukavu, abayifunze kutayivuga. Ikindi kandi Nyamuhombeza aravuze mu kanya, mu nyihanganira kanya gatoya Fele, aravuze ngo intambara nuko yajanywe n'abanyarwanda, yaraje abanyarwanda baraza, RCD iraza, AFDL iraza. Reka mubwire ngo intambara iyo mu 1964 ya Mayimayi, ariko Nyamuhombeza aje kutwibutsa atubwire mu mashi Mayimayi isobanuye, no mu Kibebe, no mu Gifurero, no mu Kinyintu, no mu Gifaransa, no mu Giswahili. Mayimayi tabayeho nta twirwaneho.
aze kudusobanurira icyo mayimayi twirwaneho. Biravuga ngo twirwaneho tudashira twirenganure. Kugumino ni ukuguma hano iwacu, aze kutubwira icyo mayimayi isobanuye. Rero ndagira ngo abanze tubwire, muze kunyihanganira, ntabwo zoroshe kuvuga abandi mwese mwavuze, ariko ndagira ngo abanze tubwire intambara zitari z'amafuti. Ubundi kandi iyo avuga ngo abanyarwanda baraje muri AFDL, sevure baraje muri AFDL, baraje muri RCD. Nyamuhombeza uzabanza ugendera amateka neza y'intambara. Iyi ntambara ya mayimayi yazanywe n'abapfurero 620 ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4/6/4 yazanywe n'abarundi, yavuye i Burundi, harimo abakibe. Tahandi hantu Fidel Castro yohereje Ernesto Che Guevara yabaye Fizi gusa amezi 7. Hariho igihugu cy'Ubushinwa Republique Populaire de Chine, harimo Algeria, harimo Egypte, harimo Ghana, harimo Mali, harimo Guinea Conakry. Ibyo ni ibihugu byose mvuze, harimo Burundi, harimo Tanzania, harimo Kenya, harimo Uganda. Perezida wa CNL, Conseil National de Libération, yarifite ishami ry'igisirikare, Armée Populaire de Libération plutôt, yafatwaga nk'abaperezida. Gaston Sumiyaro yakiriwe na Mao Tse-tung mu 1965 UPK. Alors shingiye kure cyane, ariko ndamubwira ngo iyo avuga AFDL yaraje, RCD ingabo z'u Rwanda zayije mu RPF, izo zindi ibyo bihugu byose nkudondagurira, umbwira igihugu kitashemo nimba mbeshe. Ngaho noneho banza umbwire intambara zitari z'amafuti. Hari n'abandi bavuga, uzanazane nabo bantu kuri BBC batubwire intambara zitari z'amafuti. Kandi jewe ntabwo nanga ko tuvuga amateka y'intambara, ariko uretse no kuntangaza birambabaza. Fele njewe ndi umuntu izo ntambara za kera zakozeho gusumba abandi ku rwego rwa mbere. Ku rwego rwa mbere nabuze data mbura sogokuru ku ntambara ya mayimayi yazanywe n'ababembe n'abapfurero. Ubu ngubu hari mayimayi y'abapfurero, meme ideology, abapfurero n'ababembe. Mayimayi yazanywe n'abantu bafite ideology yo kurimbura abanyamurenge. Mayimayi noneho yabonye na Red Tabara. Ngaho natubwira intambara zitari z'amafuti. Murakoze. Nyamuhombeza murakoze cyane. Uraho frere bukuru. Sinzi aho nahera nsubize ibibazo byinshi abajije, kuko ibibazo yabajije nabonye asa n'ubu byazari gutaruka, ariko reka mpere kuco yavuze ngo nakoze video ngo mpakana ubwoko bw'abanyamurenge. Ndibaza ko ubanza ari igifaransa utumvise neza, reka ari cyo kinyarwanda nkoresha. Hano imbere yanje aho nicaye nibo buryo mbonye nagusubizamo. Mfite igitabo cyanditswe na Joseph Mutambo Jondwe, n'umunyamurenge uzi cyane kandi muramuzi mwese, cyitwa Kandere titre neza ndaza Banyamulenge qui sont-ils? Les Banyamulenge qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel rôle ils ont joué? Voilà. bivuze ngo abanyamurenge ni bande, bavuye he, n'uruhe ruhare bagize mu kubohora Kongo Zaire muri iriya ntambara ya AFDL? Yes. None ga niro harasomye ico gitabo, ico ni cyambere ngubwiye. Ngaba mfite igitabo cyangwa se inzandiko zanditswe na Musenyeri Kanyamacumbi mu gitabo yise Société, culture et pouvoir politique en Afrique interlacustre. Ngaba mfite igitabo hano cyanditswe na Purinier. Ngaba mfite igitabo cyanditswe na Maye. Ngaba mfite ibyo No, reka se ngusoba siwabajije ikibazo, reka ngusubize. Noneho tugaruke ku cyajondwe kuko we n'umunyamurenge. Kuri page ya 17 n'iya 16 arasobanura inkomoko y'ijambo abanyamurenge. Tugaruke tuje muri etymology. Ese ni tuvuga abanyamasisi turaba dusobanuye ubwoko? Ese ni tuvuga abanyarucuro turaba dusobanuye ubwoko? Ni tuvuga abashi n'ubwoko. None reka tuvuge abashireka ngusubize se abashi batuye Bukavu. Rero ni tuvuga abanyabukavu turaba tuvize ubwoko. Abanyamurenge nabo batuye Murenge.
rero nituvuga abanyamurenge turaba tuvuze ubwoko wareka amarangamutima mu frere ko wize urumva neza iryo jambo abanyamurenge reka se ngusubize mu frere iryo jambo abanyamurenge nakubwira n'umunsi n'itariki naho ryatangiriye yaje gute ijambo abanyamurenge ni igihe abandi bavuye u Rwanda bahungira muri Kongo ari abatutsi n'abandi bahutu rero abanyamurenge bari basanzwe muri Kongo de subiramwo amureke gusubiramwo ntwari mureka arangize ubaza sinakurogoye mu frere ntuvangira abadukurikiye icyo gihe abanyamurenge baje gutekereza ati se kandi hariho ikibazo cya nationalite mbere yaho mu mwaka wa 80 ariko kubera izo mvururu yaje kuba abroje muri 81 so hagombaga kubaho itandukaniro ritandukanya abatutsi baturukaga kuri ba Serugabikana bajinshi bo muri izo za millennaire navuze mu 1500 nari ngahe nabo baje bambutse ejo bundi muri 70 na kangahe baza muri Kongo niho iyo groupe y'abatutsi kandi reka ngosora ikindi noneho mbivuge neza unabyumve kuvuga abanyamurenge ntibaba bavuze ubwoko baba bavuze abatutsi batuye murenge kandi rero abantu basigaye bitirira n'abari Gihembe abari Kiziba abari hehe bose ni Rucuro ni Masisi ngo n'abanyamurenge abo si abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyarucuro tujye tuvuga ibintu uko biri ubwo rero mon frère ntukajujijisha abantu ugire ngo abantu bose ninjiji ureke nayo marangamutima tuvuga amateka uko ari abanyamurenge n'abanyekongo ndabizi ijana ndanabihagararaho hari naho nabigize niba utanabizi je ne suis pas fou iyo mvuga ibintu mba nabisomye mba nabicukumbiye mba nabishatse nous sommes congolais nous devons dire la vérité muri abanyekongo mugomba kuvuga ukuri bivuge mu kinyarwanda yes abatuzi nkoherereze video mu kanya ya Ruberwa wenyine ari kuvuga Kinshasa aravuga ati turi abanyamurenge b'abatutsi et nous sommes fiers de l'être nanze nibyo navuze abanyamurenge bitwa abanyamurenge kubera impamvu runaka ariko ubwoko bwabo n'abatutsi qu'est-ce que j'ai dit de sacrilège n'icyo wavuze ariko ugerageza kuvuga ibinyarwanda nyamombeza ngaho ikibazo iyo hari ikibazo iyo byagize nguko sinzi nibyo bihita biza ariko nurakare usubiza utuje ndakaye nuko urabizi ko ndi kuvuga n'umuntu nzi ko yize yitwa maître yakagombye asobanurira abantu ibintu bisobanutse akabibabwira uko abizi nuko bimeze areke kuyobya abantu erega uko abantu nibyo bizatujyana n'ubundi mu yandi mafuti y'izo genocide bari kuvuga n'ibindi tujye tubwiza abantu kuri mon frère ngaho imuka none ujye kuri kiriya kibazo yakubajije intambara z'amafuti intambara z'amafuti nizitwara ubuzima bw'abantu none ndenzeho iki kindi none nagira icyo mvuga ngaho intambara zitwara ubuzima bw'abantu n'intambara z'amafuti kuko uvuga iza FDL na RCD gusa intambara y'abamurere nta nubwo murere yagize intambara iwacu iriya ni intambara y'abasimba nyine kubera ko ari connotation opinion populaire yayihaye bitirira ibya murere yakoraga iwabo kwiro na kwangu muri Bandundu ntabwo ari ya murere ariko none iriya yatwaye abanyamurenge igihumbi hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 5 muri 60 kuva muri 64 kugera muri 86 kutazuyivuga wewe uravuga intambara vraiment ndiko ndamagana na souffle yanje yose ibiri kubera iminembwe ndahandi na hamwe byagombye kuba mu gihugu ariko wewe nka maître wewe ubwawe nka maître urabizi ko kuva izo za RCD na FDL zinjira mu gihugu tumaze gupfusha abantu miliyoni 10 ubu ngubu tuvugana nawe ejo hashize Beni basatuye abagore amada baciye abana imitwe imirambo yabo irazagaye mu muhanda kuva muri iyo myaka 10 imyaka 20 hamaze gupfa miliyoni 10 z'abakongomani ese umuntu yareka gute kukwita umutribaliste niba wumva ko nka maître wize amategeko ugomba guhaguruka ukavuga ari uko ubwoko bwawe bwakozweho kandi uri umunyagihugu nk'abandi bose
banza usubize icyo kibazo. murakoze cyane. Icyambere reka maze mpere kujijisha kuri tribu fele n'abandi babumva imvano y'uyu munsi. Ubwoko bw'abanyamurenge c'est une tribu. Hano i Bukavu, hano muri Kongo, amoko aremewe. Hakaba kandi n'imitwe y'abanyamurenge bita Twirwaneho hamwe na Gumino. Hari ndetse n'imitwe y'abanyamahanga ivugwamo nka Red Tabara na FNL y'Abarundi. Abanyamurenge hamwe n'abo bayobozi babo b'iminembwe bashyira mu majwi ingabo za Kongo FARDC yuko zireberera iyo mitwe y'abamayimayi ije kubatera. Leta ya Kinshasa ariko ivuga yuko yakoze ibyo ishoboye byose kugira ngo yohereze abasirikare muri ako karere kujya guhoshya iyo mirwano, ariko isanga ibibazo biri hagati y'ayo moko aturanye. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko gihagarara hagati y'ayo moko kikirinda gufata uruhande runaka. Muri ibyo biganiro bibiri twakoze, twari kumwe n'umushingamateka Moise Nyarugabo watowe muri ako karere, akaba nakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, Gadi Mukiza uwo ni umuyobozi w'akarere ka Minembwe, Piero Karuba uwo ni umuyobozi w'abanyendu, hamwe rero na Nyamombeza Ombe umunyekongo ukomoka i Bukavu ariko akaba muri Finland. Nyuma y'ibyo biganiro abantu benshi baratwandikiye bifuza yuko twabahuza na Moise Nyarugabo, abandi bakifuza yuko twabahuza na Nyamombeza Ombe. Twarabatumikiye rero tubabajije, bombi bemera kuza muri kino kiganiro. Ubu rero umwanya n'uwabatwandikiye bifuzaga gusobanuza neza ibyo abo batumire bacu bavuze muri ibyo biganiro. Iki kiganiro mwagiteguriye kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya. Reka rero mbanze nshimire Moise Nyarugabo wemeye kuza gusubiza ibibazo by'abatwandikiye. Moise Nyarugabo wakoze. Murakoze namwe. Nshimire kandi na Nyamombeza Mbe wemeye nawe kuza gusubiza ibibazo by'aba batwandikiye. Nyamombeza wakoze nawe. Murakoze namwe. Reka rero ntatinze n'ijambo abatwandikiye. Mere kuri Prosper Bideri Baseka, uyu nguyu ari mu Bubiligi. Wowe Prosper wifuje kubaza ikibazo cyawe Moise Nyarugabo, ngaho mubaze. Reka mbaze nihanganishe abanyamurenge ndetse n'ayandi moko ari magerwaho n'ibi bibazo mu buryo bw'amaherere, mu buryo batazi. Mbahaye pole. Ndashimira kandi Honorable Moise Nyarugabo ku kazi amaze iminsi akora ko kuvuganira abantu barengana atari abanyamurenge gusa, ariko nanone hari ibintu namunenze. Reka mubaze ikibazo mbabarire ngisobanure neza kugira ngo aze gusobanukirwa ikibazo nasubiza. Ku minsi 23 z'ukwezi kwa gatanu 2016 hari raporo ya Loni yasohotse ivuga ku mitwe y'intwaje intwaro yitwaje ibirwanisho muri Kongo, ndetse ivugamo Red Tabara, bavuga ko ikomoka mu Rwanda cyangwa se ifashwa n'u Rwanda. Muri iyo raporo mfite urupapuro rwa 13 igika cyangwa se ingingo ya 46 ivuga neza uko Red Tabara ifashwa n'u Rwanda. Nyuma y'ikiganiro cyatanzwe ubushize, mu kuri ntabwo ari njyenyine ariko n'abantu benshi babajwe n'ibyo Moise Nyarugabo yashoboye kwirengagiza nkana cyangwa se sinzi impamvu yabikoze, avuga ko u Rwanda, abantu bavuga ko u Rwanda rufasha Red Tabara ari uguhunga ikibazo. Nagira ngo mbaze Moise Nyarugabo, ese iyi raporo yaba yizi cyangwa se niba nayizi ntayemera? Moise Nyarugabo reka gusubize. Ndamushimiye cyane ku kibazo cye abajije. Ijambo rya mbere nuko iraporo zose za Loni ntabwo nzisoma, iyo ntabwo nayisomye. Amaraporo yabasohoka uruko bakoze inama ya Conseil de Sécurité ntabwo nzisoma zose, hari izo nsoma hari izo ndasoma, iyo ntabwo nayisomye. Ariko nubwo nari kuyisoma ngiye kubivuga byari kurusha imbaraga Loni yabivuze. Nimba Loni yarabivuze donc birahari kandi birazwi, kubivuga nge cyangwa kubisubiramo ntacyo byari guhindura. Noneho nimba Loni yarabivuze, Loni irandusha imbaraga. Noneho nimba icyambubabaje ari uko ntabivuze, cyakubabaje nimba unyumva nuko ntabivuze,
noneho uhumure kuko Loni yabivuze kandi Loni niyo nkuru iraruta n'u Rwanda, iraruta na Congo, iraruta n'ibihugu byose. Numva nta ugomba guhumurika. Noneho rero ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo nabivuga ntabivuga niki kiri buvemo, niyo nubivuga niki kiri buvemo. Kuvuga gusa ngo nabivuze ntacyo bimaze, nima nta ngaruka nta cyovamo. Ahubwo justement igomba gukorwa ni ukuvuga ngo nimba ibyo ari ukuri, nimba Loni yarabivuze, kubera iki ntagikorwa? Loni duhora tubonana nayo, kandi nayo abo twabonanye ba Loni hano twaganiriye nabo, twarababaje ngo ni iki muzi kuri iriya ntambara, ni amakuru ki muzi tudafite tutazi kuri iriya ntambara, ni bande muzi ko nyine baserukira ibihugu byose, ni bande muzi bari inyuma y'iyi mitwe yindi yose, ni iki mubikoraho? Ibi byose twabibajije userukira Loni hano Kinshasa. Ndumva yavuze iki? Yatwakiriye turi abantu 10 twagiye kumureba, kandi bose abanotable b'abanyamurenge. Turamubaza neza icyo kibazo uko nkivuze niko twakimubajije. Aratubwira ngo ngo ibyo bakora babikora muri diplomasi, twe bagomba kubibwira ngo, ariko kandi ngo ikigenderewe ngo gushaka uko intambara ihagarara, ngo ariko kandi hari ibyo bazi ngo babikoresha mu nzira za diplomasi. Yanze kudusubiza mu by'ukuri, yanze kubitubwira. Aravuga ngo ibyo bazi babikoresha mu nzira za diplomasi kuko baganira n'ibihugu byose. Uranyuzwe Prosper? Oya, reka mumbabarire nongere mubaze kuko ntabwo nyuzwe. Moise Nyarugabo ni umuntu ufite amateka muri Congo. Hari ibintu byinshi yagiye afasha abanyamurenge, kandi noneho amahirwe dufite nuko nk'abanyekongo by'umwihariko muri Sud Kivu, muri iriya zone yatorewemo cyangwa teritwari zone, ngira ngo sinibuka neza, ni umudepite kandi arabizi neza ko intambara zagiye ziba muri Congo. Tureke ubushize yavuze, nemezanya nawe ko abantu basubira mu mateka, tureke amateka, ariko noneho intambara zagiye ziba akenshi zabaga zifitanye isano n'ubwoko cyangwa se n'abantu bavuga ururimi runaka. None nkavuga nti ese by'umwihariko kuba Nyarugabo ari umudepite uhagarariye hariya hantu, ese azategereza ko ari Loni yamagana? Ese Loni niba itabivuze abantu baceceke, bicwe, bakomeze bicwe, n'indi myaka itaha u Rwanda ruzangere rufashe undi mutwe? Uyu munsi ubushize rwafashe M23, ubu ngubu rurafasha Rebzitabara. Mu myaka iza kandi hari abandi ishobora kuzafasha niba tuzaba tukihari. Simbihamya ariko birashoboka kuko n'ubundi nta wari uzi ko ibindi bizaba. Ese duceceke na depite aceceke tuvuge kubera ko Loni itabikora abantu? Ese ikindi kintu Nyarugabo ashobora kuba yirengagiza uretse n'ibyo bya Loni, hari ibimenyetso byinshi Nyarugabo ashobora kubaza, ndahamya neza ko abizi. Hari ibintu byinshi ashobora kubaza, hari abantu bafashwe bavuga aho bavuye, imyitozo aho bayikoreye, uretse n'ibya Loni. Ese dukomeze twicare gutyo duceceke kubera ko Loni ikomeye itabivuze na leta ya Kongo itabivuze? Noneho ni umudepite, dufite amahirwe ko ari depite, duceceke? Icyo ni ikibazo. Okay, reka gusubize rero. Ndagira ngo ikibazo Prosper afite nacyumvise cyane. Ndagira ngo mubwire ko kuvuga ngo njyewe navuze u Rwanda, naruvuze nabi, ntabwo birangije ikibazo. Ibyo ntumvikanaho nawe nuko njyewe ibyo nzankora nzansobanura ibibazo uko mbyumva, ariko ibyinshi nzamvugana na leta yacu sinza mbivuga. Ku minsi 26 y'ukwezi kwa gatanu nandikiye umukuru w'igihugu, njyewe nk'umuntu watorewe hariya, urwandiko rw'amapaje 5 rurimo ibintu byose nzi kuri ziriya ntambara, kuko justement ibyo nandikiye perezida w'igihugu njye sinobishira kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp. Urwo rwandiko rurahari, rurimo amakuru yose numbi. Igihe tubonana na perezida tuba tumubwira ibintu byinshi tutagomba kuvuga ku maradiyo. Ibyo rero leta yacu niyo igomba kubikora. Iyo uvuga u Rwanda ni igihugu, ni leta. Njyewe umushinga amategeko w'ikindi gihugu sinjye ugomba guhangana n'icyo gihugu kindi, hari leta dufite. Icyo mwirengagiza
kuko turi mu gihugu gifite leta, ibyo leta yacu nigomba kubikora. Amakuru yo nabonye ngomba kuyaha leta yacu. Leta yacu ifite diplomasi, igomba gutumayo umukuru wa diplomasi akaja kuvuga nabo dufite amakuru ya naya. Ayo makuru yo yuko Red Tabara iri kukiryama twayahaye leta yacu. Igihe Red Tabara yatangiye kwica abantu bacu twabibwiye leta yacu. Ni ukuvuga ngo leta nigomba guhangana n'iyindi leta. Kuvuga ngo navuze none avuga nkavuga n'amagambo mabi nabi cyane ntacyo yomara. Niyo mpamvu ngiye mbona nshinga kuri leta ya Kongo. Uretse ko leta ari igomba gucungira abantu umutekano bacu, uretse kandi ko leta ari igomba gucunga n'imipaka ya Kongo. No mu gihe hari abantu bavuye mu bindi bihugu baba bavuye mu Rwanda no mu Burundi bagiye kwambuka imipaka, leta yacu ni igomba kubabuza kwambuka. Kandi mu gihe bambutse leta yacu ni igomba kubarasika barwanya ikabasubizayo. No, ibindi byose ni amagambo no yavuga n'ubu wayavuze. Wavuze ko na Loni yabivuze. Hari cyahindutse. Ukeneye gusa ngo bive mu kanwa kanjye. Icyo ngubwira nuko hari amagambo menshi ngewe nabwiye umukuru w'igihugu cyacu, nabwiye Ministre wa Defense, nabwiye umukuru w'ingabo. Ariko amagambo yose akorwa na leta avugwa n'abantu bakorera leta yose ndazaja kuri radio, yose ndazaja kuri Facebook, ndazaja kuri WhatsApp. Okay, reka noneho tujye ku wundi watwandikiye. Undi wifuza kubaza ibibazo yitwa Wilson Zekaria. Uyu nguyu we ari Goma muri Kongo, arifuza kubaza ikibazo Nyamuhombeza Ombe. Ngaho Wilson, ngaho baza ikibazo cyawe. Nakurikiranye ikiganiro, nkurikirana amagambo Nyamuhombeza Ombe yavuze, ariko mbitekereje neza nibajije niba hari Nyamuhombeza yarazi impamvu y'ikiganiro, kubera ko yabazwaga iby'intambara iri kuba none muri Haut Plateau, agasobanura iby'intambara yarangiye mu 2003 ya RCD. Icyambere nibaza niba Nyamuhombeza atemera ko intambara ya RCD yarangiye mu 2003, RCD ikaja muri leta ikemerwa nk'umutwe wa politike mu gihugu, n'ubu ikabihari ingabo zayo zikavangwa n'ingabo za leta. Yavugaga ko RCD ariyo nkomoko y'ibibazo biri hariya, ndetse akagaruka akavuga na AFDL. Munakibaza niba izo arizo ntambara zabaye muri Kongo mbere y'iyi iri kuba none mu Minembwe. Hariho nishi zabaye zitari zifite n'impamvu zigaragara nk'impamvu RCD yari ifite. Hariho intambara zabaye za Mudundu 40, RCD yarwanaga na leta, Mudundu 40 nayo igatera RCD. Hari intambara za Pierre Mulele, bita intambara za Mulele zabayeho. Ngira ngo hari impamvu Nyamuhombeza atigeze ashinja Mulele ko ushobora kuba ariyo komoko y'ibibazo biri hariya, nuko Mulele ishobora kuba ifite impamvu zihuye n'impamvu z'intambara iri kuba none mu Minembwe. Icyo nshaka rero ko umuvandimwe Pastor Nyamuhombeza adusobanura kugira ngo turusheho kumva, natubwire niba atemera ko intambara ya RCD yarangiye, kandi atubwire impamvu yibandaga kuri RCD na AFDL ntiyamagane Maimai na Red Tabara na Foribu n'iriya mitwe yindi y'abanyamahanga iri hariya. Ikibazo cyanje nico. Nyamuhombeza, ndagusubiza mu buryo bubiri. Nagusubiza yuko RCD itavuyeho, RCD iriho n'ubu ngubu. Icya kabiri naragisobanuye muri cyo kiganiro, narakubwiye yuko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. Ikibazo kiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo uretse na Minembwe yonyine, ntabwo ari ikibazo cyatangiye ejo bundi mu mezi 5 nk'uko ejo bundi numvise abantu babivuga ku zindi media. Ni ikibazo gifite imizi iyo ngiyo hose, uhereye muri AFDL, dayera pana muri AFDL. Aho sasa watumanja mu mateka cyane, ahubwo byatangiye na mbere yaho, ariko biza gukomezwa sasa na AFDL, ariyo yabyaye RCD, ariyo yabyaye CNDP, ariyo yabyaye M23, ariyo yabyaye za Maimai, ariyo yabyaye za Red Tabara, ariyo yabyaye za Gumino, ariyo yabyaye za Twirwaneho. So ibyo narindi kuvuga nti
hari ukuntu weho mu kibazo runaka wareba gatera ariko njewe ndi kureba gitera. Igisubizo cya gatatu wavuze uti kuko intamaganye ibiri kubera ruguru. Mon frère, ndumva warangurikiye neza, ndakeka ari ryo jambo rya mbere nahereyeho introduction yanje. Naravuze ati ndashimye koko turi mu kiganiro twese, ari njewe, ari Moise Nyarugabo, ari bari abavandimwe bandi Karuba na Piero, ibuka neza amazina yabo. Karuba na Gadi. Naratangiye mvuga nti nshimishijwe yuko twese duhuriye muri icyo kiganiro ari ukugira ngo twamagane izo ntambara z'amafuti zatangiye kuva kera, none ubu ngubu zikaba ziri guhekura abanyagihugu. Kandi njya gusoza naravuze ati ziriya ntambara zigomba guhagarikwa mu maguru mashya, kuko ari nta mukongomani ubusumba uwundi. Ni nabyo ngihagazeho kugeza ubu ngubu, yuko nta mukongomani cyangwa se nta muntu waremewe kuzira ururimi avuga, kuzira akarere akomokamo, kuzira ubwoko akomokamo. Ibyo ntaho byakagombye guhurira, ntaho bihuriye rwose. Ariko munyemerere mbabwire yuko iki kiganiro nibashaka baduha amasaha 5-6 nabasobanurira neza ukumva ibiri kubera ruguru bihuye na RCD, kuko iyo RCD uvuga ko yarangiye weho amasaha 5 ntabwo twayabona Nyamuhombeza vunagura bivunagura. Oya, nabasobanurira ngabereka n'ukuntu RCD iri muri aho mafuti yose ari kubera hariya. Narababwiye ati muri kumbaza ati dufata uwuhe mwanzuro, narababwiye ati abo bantu bari mu mashaka atandukanye muri za PPRD, muri za RCD, izo za RCD zaba Onusumba, izo RCD zaba Alexis Tambwe Mwamba na ba Moise Nyarugabo na ba Ruberwa, so baracakorera mu kwaha k'u Rwanda. Je n'ai pas peur de le dire, mfite ibimenyetso bihagije. Ntufite ubwoba bwo kubivuga? Mfite ubwoba na busa bwo kubivuga, mfite ibimenyetso bihagije, kandi igihe nikigera byose tuzabishira hanze. Atari ngombwa ngo tuje tubivugira gusa ku maradiyo. Écoutez, l'histoire de notre pays, amateka y'igihugu cyacu na amateka y'igihugu cyacu ni dusasi inzobe tuyavuga uko ari. Amateka yagoretswe mu Rwanda niyo yajanye abanyarwanda muri genocide, ariko amateka yacu nituyavuga neza yakagombye kuba turinda na biriya biri kubera iminembwe. Bariya basaza ejo bundi nabonye muri video bamanuka bava ruguru bari gusobanura kaga bahuriye nako mu nzira, byanteye no kurira. So baraziriki ziriya n'inzira karengane, naho ababigwiriyemo ivutu bibereye Kinshasa. So abantu nibareke aha tubwizanye ukuri, kandi niteguye uyu munsi kubabwiza ukuri pe, mumbaze ibyo mushaka byose. Ngaho Wilson, urabyumvise? Ndabyumvise, ariko umuvandimwe ntabwo nyuzwe. Icyo nemeye mu byo Nyamuhombeza avuze nuko RCD iriho, ariko twese turabizi ko RCD itari mu ntambara. Nyamuhombeza natubwire ese ingabo za RCD muri bari abarwana nizihe? Ikindi avuze ntemeranywa nawe, iriya mitwe yose avuze ngo yabyawe na RCD. Ese RCD afite ibimenyetso bihe ko RCD ariyo yabyaye iyo mitwe? Kuki itabyawe ahubwo na Murebe yatangiye mbere ya RCD, ariko iyo mitwe yose akaba yegeka kuri RCD ko ariyo yayibyaye? Ibimenyetso Nyamuhombeza yaduha bigaragaza ko RCD ariyo yabyaye CNDP, ikabyara M23, ikabyara ibihe n'ibihe. Cyangwa se iyo mitwe avuze yabyawe niyo yonyine iri mu Kongo? Ninde wabyaye Mudundu 40 muri Kongo? Cyangwa indi mitwe utavuze uwayibyaye ninde wese kutamushiza ahagaragara? Ubushize nsa naho nasubije icyo kibazo, nubwo umwanya wambanye mukeya nkagisubiza nanone mu ncamake. Uvuze Murere, urumva ko rero weho sasa ugiye kure no kundusha, nubwo mwavugaga ngo nagiye kure nasubiye inyuma. Kuki weho usubiye kuri Murere kandi weho RCD yaraje nyuma ya Murere? So ubwo rero urumva yuko ntabwo wavuga ibiriho uyu munsi wirengagije ibyabaye kera. Nanone reka ngubaze, Murere yari yobowe n'abanyekongo, yarwanwaga n'abanyekongo. AFDL iza muri Kongo, RCD iza muri Kongo, yari yobowe irimo abanyarwanda b'inkomoko.
apana abanyamurenge bavuga ikinyarwanda cyangwa ikinyamurenge, apana abanyamasisi bavuga ikinyarwanda cyangwa abanyarwanda b'inkomoko. Les exactions bakoze muri Kongo, ingaruka zazo nizo abanyekongo bamwe muri twebwe bari kuzira kugeza ubu. So rero sinzi impamvu wambwira ngo ni gute RCD yabigizemo uruhare kandi uri umunyekongo vraiment waba uri gushaka kubabaza abanyekongo benshi no kubakora mu bisebe. Iyo RCD ibyo bakoze hariya niba ari Makobola barabizi, the force commune zirahari. Ibyo bakoze kuva binjira muri Nord Kivu kugeza bagiye iyo bagiye nuko bagarutse kose, za video ba Moise Nyarugabo bakoze zirahari, ibyo bavugaga birahari. Dore kera bavugaga ngo les paroles s'envolent, les écrits restent, ariko ubu ngubu même les paroles kera baravugaga ngo amagambo araguruka akabura akibagirana, ariko inzandiko zikamaho. Noneho ubu ngubu n'amagambo yasigaye yamaho kurusha n'inzandiko. Rero ubwo rero ibimenyetso turabifite mon frère, turabifite, kandi n'ibindi nubishaka. Numvise uyu muvandimwe wakubanjirije avuga kuri mapping report, niba utanayifite umbwire nyikoherereje uyisome neza. Iyo mapping report turi gushaka kuyibyaza umusaruro, ibyo byose birimo n'ibindi biziyongeraho. Urakoze. Undi dufite nanone ku murongo wa telefoni ni uwitwa Nkunda Bertrand. Uyu nguyu we ari muri Amerika, arifuza kubaza ikibazo Moise Nyarugabo. Afite ariko ngo n'ikindi kibazo yifuza kubaza Nyamuhombeza, kuko ari ikibazo kimwe twumvishe yuko twamuha akabaza buri muntu ikibazo cye. Ngaho Bertrand, baza ikibazo cyawe. Murakoze. Nakurikiranye abambanjirije kubaza ibibazo, hanyuma ikibazo nza kubaza Moise cyenda gusaho gato n'uwa mbere n'uwabajije mbere, ariko noneho dushingiye ku biganiro byabaye ukareba n'icumweru giciyeho, hari ibindi bibaye muri ico cumweru bituma rimwe rimwe ibibazo umuntu yateguye bigenda bisa nkaho bifata indi sura ukuntu. Ariko ngewe ndashimira Nyarugabo ku madisikuru akora yo kwamagana ubwicanyi bwera imurenge cyangwa se n'abandi bakongomani igihe bapfuye nk'umudepite wabitorewe. Turabimushimira ibyo, nubwo wenda bimwe byagiye bikorwa bitinze. Ubushize yakoze ikiganiro Kinshasa, reka nsasire iki kibazo gatoya, kuri televiziyo twarakibonye n'abandi bakeneye bakibona kuri YouTube. Avuga ko bariya baturanyi bacu abapfurero n'abandi bari mu ntambara ko baramutse bafashe Minembwe ari bwo bamenya ukuri neza. Niba narabyumvishe neza ni nkuko yavuze ati none baramenya ko umbabara ngo uciremo. Urimo uravuga ibintu bitavugiwe mu mvo n'imvano, kandi twebwe turimo turatanga ibitekerezo ku kiganiro twakoze hano mu mvo n'imvano. Wakwihangana ukaguma ku bintu twavugiye hano mu kiganiro cy'imvo n'imvano? Yego. Urakoze. Ngaruke ku mvo n'imvano rero nagira gusa ngo ngisasire aho cyagiye gituruka. Ku mvo n'imvano rero nubishe Moise Nyarugabo abasha kuvuga imitwe iri hari iteje umutekano muke, biroroha kuvuga Red Tabara, biroroshe cyane kuvuga Mayimayi, biroroshe cyane. Njewe ikibazo mfite n'ikindi, duhereye kuri raporo bavuze mbere, ubu nanjye ndayicaranye hano nubwo atubwira ko atayisomye. Nabyo ni ibintu wareba neza kuko raporo zisohoka kenshi abantu nk'abariya bakunze kuba bazise. Ni kuki niba tuzi neza ko FPR kuri none ari ishigikiye Red Tabara, ariyo ishigikiye Yakutumba gukora ibyo barimo gukoranwa, kuki bigora ko Moise Nyarugabo nubwo avuga ngo kubivuga ntibihagije kuri we nk'umuntu, kuki bimugora kuvuga ko Gitera ari umunyarwanda muri ibi bintu? Reka ndeke kuvuga n'umunyarwanda mvuge FPR. Naho nico mfite ikibazo cya mbere, kuki bimugora kuvuga icyo kintu? Nuko ari umukoresha we mukuru se? Nuko niki gituma bimugora kuvuga icyo kintu nubwo ntacyo byahindura? Kuki bimugora ibindi bikoroha kubivuga? Okay, reka gusubize Moise. Nako kajambo yaravuze no kamusubiriramo. Nukuri haraho navuze ko umunsi bari abare Tabara National na Forebu bofata Minembwe hamwe na Mayimayi, uwo munsi niwo munsi Mayimayi bazomenya ukuri, kuko sinemera ko iriya mitwe yavuye hanze ikora ziriya ntambara na buriya bwicanyi kubera urukundo bakunze ababembe n'abapurero n'abanye.
nuko nzi neza ko hari inyungu babifitemo. Naravuze ngo umunsi bafata kiriya kibuga wenda uwo munsi bosangira izindi za gahunda, kuko sinemera ko ari ukwera urukundo gusa n'impuhwe bafitiye ababembe n'abakorera n'abanyintu bakora biri, nuko nabo bari muri za gahunda zabo. Irindi jambo nshaka kumusubiriramo, sinumva impamvu abantu bashaka kumbyaza amagambo kandi naranayavuze, ariko bashaka mu mvugo uko bashaka kuvuga. Ese undi ntakanwa mugira iyo muvuze mwese, kubera iki mushaka ngo ari njyewe uvuga uko mushaka? Ukumva mvuga niko mba natekereje kandi niko numva gutunganya. Kuri ibyo jambo naravuze ngo njye nta bihamya mfite ko leta y'u Rwanda nta bihamya mfite, amakuru ndayumva nkayo namwe muzamenya. Abantu benshi baravuga ko rero itabara yavuye mu Burundi inyura mu Rwanda, iva mu Rwanda ija muri Kongo. Nanjye nshobora gutekereza ko hari ibyo bafitanye n'u Rwanda, nshobora kubitekereza n'umuntu, nshobora kumva ko u Rwanda rwubafasha, hari ibintu twumva hagati y'ibihugu. Ariko aya makikana ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ayo sinigomba kuyajyamo ngo mvuge ngo u Rwanda rugomba kuba rufasha Rede Tabara ikarwanya u Burundi, ko murumva ayo makika ngomba kuyajyamo? Ayo ahuriye n'abanyamurenge, habe niyo byoba bihari, bihuriye no kuvuga ngo abantu bagende bice abanyamurenge basenye n'amazu yabo. Ariko naravuze ngo Rede Tabara na Foremo na FNL, nimba hari abandi babihisha inyuma, kibizohora ari ibanga. Ariko aya makuru yo kuri Facebook no kuri WhatsApp, ayo siyo noshingiraho. N'ubu umubwira ngo kubera iki ntabivuze, zana ibyemezo. Kuvuga ngo bafasha abantu batatu hariya mu Kamanyola ngo baje gufata imyenda yo gushira Rede Tabara, ababafashe navuganye nabo. So ngibiri abandika ku marezo sosiyo, iyo ukurikiranye biri usanga atari kuriya byanditse. Donc ndavuga ndi biriya bintu kibizahora ari ibanga, nabyo bizomenyekana. Umunsi bizomenyekana, ababyishima nabo tuzobamagana. Ibyo narabivuze. Ubwo rero muvandimwe, mba ibimenyetso bifatika bigaragaza presence y'u Rwanda nka leta y'u Rwanda nk'igihugu tuzocyamagana nta bwoba nta soni. Umuntu wayo udukora mu jisho agomba kuzakorwa mu nda. Donc ayo ni amagambo akomeye, ni ibintu by'ubuzima subwanjye n'ubwoko. Ariko sinohera ku magambo nk'aya Nyamuhombeza hayavuga ngo mureremo abakongomani. Mudandi yari umukongomani, Mudandi yari umunyarwanda, yari muri Murere, yarimo n'abavuye muri Cuba. Donc nari ngize ngo mbabwire ko tuzotegereza ngo u Rwanda ngo rwongere rufashe iyindi mitwe, oya, n'ubu ko turabyamagana. Ariko kandi si amagambo y'amarangamutima y'uburakari y'agahayo ntaza yubaka. Ibibazo by'ibihugu biza bivugwa n'ibihugu, hari aho ibihugu biza bihurira, hari aho ibihugu biza biganirira. Kuvuga ngo navuze novuga nonatukana, ariko ntacyo byohindura. Ibibazo by'ibihugu biza bivugwa n'ibihugu. Diplomasi kurya no gusangira. Diplomasi ni ukuja kuganira amagambo akomeye ari hagati y'ibihugu, atanya ibihugu, azagera hagateza n'intambara hagati y'ibihugu. Kandi ibyo biganiro bya diplomasi nibyo biza bimara n'izo mvururu n'intambara. Kuri ubwo rero amakuru yose afatika ni ukuyaduha tugaha leta yacu. Ibaye ari leta nyareta, ibaye ari leta izi inshingano zayo, niyo igomba guhamagara u Rwanda ikarubwira ngo amakuru dufite nuko muri nyuma ya Rede Tabara, nuko rimwe muha amasasu Rede Tabara, nuko rimwe muha imbunda Rede Tabara. Kandi leta yo ibifite amaserivisi akora amankete, atari uko ngo ni amagambo, ngo ni amakuru y'abantu bavugana muri twe twenyine nk'abanyamurenge ku mbuga zacu cyangwa se n'abandi bantu bavuga. No, leta ibifite ibyemezo kandi bifite n'andi maserivisi ikorana n'ibindi bihugu ndetse na Nations Unies n'ahandi, uko niko biza bigenda. Donc tuve mu bintu byo kuvuga gusa ngo umuntu yavuze, ngo umuntu yareze, ngo umuntu yashaka oya. Ibyemezo bifatika bigaragaza presence. Kuvuga gusa ngo u Rwanda rufashije Rede Tabara, nanjye no bitekereza.
ariko tujya tuvuga tuzana ibyemezo bifatika bidufasha kuvuga amagambo y'ukuri, amagambo nyine n'abandi bokumva bagahindura n'umusimamo wabo, atari amagambo y'urugambo nuko gusa. ariko ibindi bizwi biza bihabwa leta, hari n'ibindi byahawe leta. Reka nkubaze, Red Tabara ni y'Abarundi nubwo ifite support y'u Rwanda, FNL ni y'u Burundi, Forebu ni y'u Burundi, ndetse hari n'abandi twumvise ko nabo bambutse batari ba Forebu, batari n'aba FNL. Ambonera kure hari amakuru twumvise ko nabo bambutse, ndetse habe n'abasirikare b'u Burundi bambutse baza kurasa bene wabo muri iwacu muri Kongo kukiryama. Ibyo ntubizi mwigeze mwumva tuvuga Burundi? Ikibazo cy'u Rwanda gusa mu makuru nyine tuzi, nge nawe wabaje icyo kibazo, tuzi ko imbonera kure zazamutse, tuzi ko abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana iwacu barasa bareze Tabara n'abandi na ba FNL. Mwigeze mwumva tuvuga Burundi? Kuko ibibazo by'igihugu bivugwa n'ibihugu. Ngaho reka rero nkunda tuguha umwanya none ubaze na Nyamuhombeza. Murakoze, reka kireke imbaze Nyamuhombeza. Nyamuhombeza hari ikibazo bushize yabajije Honorable Nyarugabo, amubwira ukuntu ngo akwiye kuzajya gusaba ngo abanyamurenge imbabazi. Naje kumubonamo ikintu Nyamuhombeza mu by'ukuri yasomye cyane RCD cyangwa n'iyindi mitwe, nibaza ko ubusobanuro bunini bumuzaho cyane ababubonamo umunyamurenge kuruta wenda abandi bantu bayibayemo nubwo bari barimo nabo wenda batari no ku nzego ziri hejuru. Rero ntumva atari cyo cyagombye kuba igitambo gituma twebwe tubipfiramo. Bishobora kuba bifitanye isano ariko si cyo gitambo, kuko n'abafurero bayibayemo n'abashi bayibayemo, ariko ubu nyine ko harapfa abanyamurenge. Ikibazo canje kuri Nyamuhombeza rero, iyo avuga imitwe yitwaje ibirwanisho akavuga akagenda gahuka kuri twirwanaho, sinzi ukuntu nasobanura kino kintu. Duhereye ku izina ryonyine, abaturage bari gupfira mu birometero 0 iruhande rw'ibigo bya gisirikare bya leta. Abaturage bari kunyagwa inka zabo hafi ibigo bya ONU. Noneho umuntu araguteye mu rugo rwawe we Nyamuhombeza, ufashe intwaro urwanye n'umuntu umuvana mu rugo rwawe. Uwo muntu mubara nk'umutwe witwaje intwaro gute kimwe n'umuntu wateye? Eske wifuza ngo twirwaneho idepoze intwaro itega amajosi bateme, nibwo uzovuga ngo bano bantu bararenganye? Murakoze. Nyamuhombeza. Urakoze mon frère, urakoze cyane. Nindagira ko ni nsubiza neza mu nyibutse kuko ndumva mbifitiye ibisubizo byiza cyane. Ikibazo cya mbere ati kuki nibanda kubyo RCD yakoze, kabone nubwo RCD yari ivanzemo abanyamurenge n'abandi bakongomani bavuga izindi ndimi cyangwa bayandi moko, ariko bikumvikana ko ngaho abanyamurenge aribo bari gupeya lupri. Ndumva icyo na reka mbanza ari cyo mbanzirizaho kugusubiza, unyemerere ngusubize nk'umuvandimwe w'umunyekongo kandi tureke amarangamutima, kuko ikibazo kiratureba twese. Ubushize Moise yavuze mu kiganiro ngo intambara ngo nagafizi katimiriza umwe, ngo naje harya ngo kazambyarira iki harya iki sinibuka. Ariko nari gutekereza yuko yari kuba yaratekereje neza iyo abitekereza mbere yo kuja kutuzanira RPF na RDF ngo abari bo baza kurwana muri Kongo. Nicyo cyari igihe cyiza cyo kubitekereza. None ga rero reka ngubire muvandimwe, bariya abanyamurenge bamaze iminsi bicwa n'ubu bakiri kwicwa barara mu mihana basahurwa, bariko barazira ubusa, barazira amaherere, barimo barazira des exactions z'abanyarwanda bazanywe na RCD. Mumbabarire ngomeze nsindagirira ijambo ibyo reka ngubwire ijambo rimwe. Politike yatangiye aho byapfiriye hose ni igihe bajaga gusensibiliza abana b'abakongomani b'abatutsi bakajya kurwana muri RPF irwana na gavumenti yayibanjirije ya Habyarimana. Barangiza bakambukiranya sasi yo RPF nayo bakayizana.
noneho des exactions bakoze mu gihugu muri Congo, unyemerera unyumve neza, bazikoraga ari abanyarwanda. Des exactions, amarorerwa, ayo marorerwa bakoze muri Congo, abandi bakongomani mwabanye na kera kose, kuko njewe sindi muri kagasiko k'abakongomani b'abaheza nguni bavuga ngo abanyamurenge si abanyekongo. Ni gute wavuga ko umunyamurenge atari umunyekongo? Muzakurikira ikiganiro natanze kuri BBC muri 2012, navuze ukuntu bambukana na Serugabika cyambuka muri za 1500 niba ari 40 gutyo, muri ibyo binyejana kugeza ubu. Ni gute bavuga 1500 bivuge mu Kinyarwanda? 1500 na kangahe gutyo. So none ga rero babanyamurenge bakeya bari muri RCD n'abanyarwanda bari bayirimo, abandi bakongomani bavuga izindi ndimi ntibari bagishoboye gutandukanya umunyamurenge n'umunyarwanda. Ubwo rero ibyo abanyarwanda byakoraga byose byitirirwaga bande? Abanyamurenge. Bica ababembe bavugaga ati abatwica ni bande? Ni abanyamurenge. Bica abafuliro bavugaga abatwica ninde? Ni abanyamurenge. Nyamara igihe cyaje kugera abo iyo mujye mumbabarira iyo mvuga abanyarwanda, kandi mbashaka kuvuga RPF irangije ifata ingabo zayo zimwe yisubirira mu Rwanda, ariko kera bamaze kuremamo abandi bakongomani kakantu ati twicwa n'abande n'abanyamurenge. Rero gamuvandimwe, kugira ngo icyo kintu gisobanuke neza, sinzi impamvu abantu badashaka kubyiyumvisha. Ni nayo mpamvu navuze nti Moise Nyarugabo agomba kuzafata igihe akajya mu banyamurenge, icyo kintu akagisabira imbabazi, kuko icyo kintu cyabivye umwuka mubi hagati y'abanyamurenge n'ayandi moko bari basanzwe bibandira mu mahoro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nicyo Frere Prosper yamubajije. Mu Gifaransa baravuga ngo qui ne dit mot consent. Iyo habaye ikintu ukicecekera kandi kikureba, bisobanura yuko ubucemeye. So ubwo rero Moise yaje bahetswe n'u Rwanda, bahetswe na RPF. Uko guhekwa na RPF rero niyo yabagejeje naho bari ubungubu. Nta wahuriye na wa munyamurenge uri mu bijabo urimo kugira gute bari kuvugiriza urusasu hejuru, yibereye hari Kinshasa arinjiza amadolari ye buri kwezi. Yakabaye afite susi biri kubera iminembwe nk'umudepite ukomoka muri ubo bwoko. Yagombye kuba yamaze gutanga n'imihoho kugira ngo abone uko ataka iyo guverinoma ya Tshisekedi, ari kuvuga ngo arayibwira azayibwira ageze ryari. Abantu nibaje bumva ururimi mvuga, baje bumva n'ibyo mvuga, bareke amarangamutima, bareke amoko, bareke regionalisme yaba. So uko niko kuri kw'ibyo nshaka kubabwira. Muri iki kiganiro turakomeza, ndagenda nisobanura mbabwira n'ibindi. Niba utanyuzwe ngira ngo usobanure. Yakubagiye ibyatwirwaneho ntabwo amusubije kuri. Yes, twirwaneho. None ga rero urazi rero iyo abantu bahuriye ku muriro bota, buri wese akurura yishira. Nujya kubaza abanyamurenge nabo baravuga ati ababembe n'abafuriro nabo barakubwira ati twatangiye twirwanaho kuko abanyarwanda nibo baturwanyaga. None ga wewe uravuga Gumino nako twirwaneho yejo bundi. Ese uribuka igihe Gumino yatangiye? Ese uribuka Babishogo Vena? Ese uribuka ba Makanika Michel? Ese uribuka ba Willy Byondo bajya na Gumino yawe iriya ya original? Ese uribuka ukuntu iyo Gumino ya original yacitsemo ibice? Ese uribuka uko yatangiye ubwayo? So tujye tuvuga ibintu dusubize n'amaso inyuma, tureke kwikunda cyane, ahubwo tuvugisha ukuri, dusate inzobe idukiriza igihugu. Ibyo bintu rero ababishigikiye nabo ba Moise Nyarugabo, niyo mpamvu wumva atavuga bashebuja, yabavuga sakazasubira i Kigali nabiriya biri kubera mu Minembwe. Iyi tariki muyifate neza. Ejo bundi ntibitinze, la vérité est têtue. Ejo bundi Moise azasubira atangira ababwira amagambo ntazi yariyo, ariko bizaba byagiye hanze ko ibi biri kuba yarabizi. Kandi nshimishijwe ko namwe ibibazo mubajije byamaze kugaragaza ko namwe mwamuteye imbonyi kera. Murakoze.